situ patengang ngahibaran katresna rek datang nu aroyat camarakat tepat angin ngoyangkeun kasono urang. Caang bulan urun situ patenggang narawangan jalan kaendahan di papaes camara nu marintingan mampaet bagja nu duaan saksi mulut malam 14 pulang ngepercayaan di sisi patengang intinya mengket pakai dedekna nulayet mukeket nangkep dina rangkulang saksi mulut malam 14 pulang ngepercayaan di sisi patengang intinya pahet pasti nisaati tukeres dan agusti amo ulah ingkar janji. Caang bulan urun situ patenggang narawangan jalan kaendahan di papaes camara nu marintingan mapaet bagja nu duaan saksi mulut malam 14 kerajaan di sisi patengang intinya mengket pakai dedekna nulayet mukeket nangkep dina rangkulang saksi mulut malam 14 pulang kerajaan di sisi patengang intinya pahet pasti nisaati tukeres dan agusti amo ulah ingkar janji.
cinta orang kos laksana asih kabiruyungan baca tinekanan tepung di balai nyunjung orang duaan duh peting mungkaran di bulan Januari orang ngahiji lir lala
tentang kungsi karasa berkah hati ayeuna datang dina kalangkah ningler hayung dina impenan dina hari anjeun sumpi
dinten kamari mun patepeureui anu tos lami ku abdi dianti-anti dinten kamari mun patai janji nu ayeuna gedengan tepung jodohna dinten kamari urang kahet sabati pakai asih mau bade papisah deui dinten kamari urang pasien rasa nu akhirna geningan kantun asna
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Selamat. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini jalan-jalan diiringi dengan lagu cover pop Sunda ya. Oke teman-teman yang baru bergabung jangan lupa diklik subscribe channelnya, like, komen, share ya. Terima kasih. Oke teman-teman yang bergabung dari yang sudah hadir dari mana saja nih. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan lagu cover pop Sunda ya. Semoga terhibur teman-teman, jangan lupa diklik subscribe. Buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya, jalan-jalan terus nih. Oke teman-teman dari mana saja yang sudah hadir ya, terima kasih. Ketemu lagi nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama channel kangamarvlog jalan-jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.